ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Ki nongyalam jong ka Khasi Students Union Narpo Circle, hapo ka jingyalam jong u President uba KS Suchiang, but u General Secretary uba S Baman, kila Mudui ha u Deputy Commissioner jong ki East Gentia Hills District uba E Kharmalki, halor ka jingyay Bteng jong ki Briew na ka jila Assam, ban kentor sapo upot ka jila Meghalaya, da ka Jingkhlong bean Yikimau nakawa Malidor. Kumban supentip ru hangne, baka ni kaseng labun-bun sin kalalaj ban be yakiniki Briew ki bawan na ka jila Assam, ban Khlong bean Yikimau naganikawa kabadanghap hapo upot usam jong ka jila Meghalaya, ban hakajo kopor kaseng kala Mudui da ke ejahar shikipulit jong ko umkiang police patrol post, bat pa ko piru siya u ranger forest officer jong ko umkiang range, afa siya u divisional forest officer jong ko West Gentia Hills District, bat kumjo ru siya u menteri ke sarkar jilla u bapeny ya ketenat forest and environment. Hakajo kopor kaseng kala penken mauru ya u deputy commissioner jong ke East Gentia Hills District, halor ka jingdawa bantung, ya ka jingtokit ka balait loy, ne ka independent inquiry, halor ka jingkelarong, bat ka jingyap jong gidok ka, hagawa luka, ka baju yaijian nagapor sa kapor. Bunsen nilai ban pensengat, ya ka tega jingtemu, penturput jaga sarkar Assam, da ba wan ban Khlong mau bean, na tega wa Malidor. Ke umban suker penken mau huna. Ban kalian juni kum kaseng license laiwat yilek ban persenya ya ketika Jingkhlong mau biain ketika wa Malidor ba dang ha po urusan jong kejalan kalian te ke Jingkhlong mau biain jong khar Assam ketika wa kadang Bteng wat adu mentah dehlor kena kanorin mentah kesini Iwan ban dikendu jauh Deputy Commissioner trong district jongi ban mithu nomor kumban super kenau ipi bah disi barim nilai ban ujol session bat hauna disi batmai ba I Kharmalki jumpa kendu dena kata kadau Iwan ban kendu ini ban mithu aja ka Jinglong jiman hakte ka jaka wa Malidor ya kan ka Jingkhlong mau bian Assam. Ti wat haden ban kalian juni kosen. Nilai bun sien ban bekrat ni kita Assam. Bajuan ban Khlong mau bian cepo Assam coba jelas ni. Hendai tang cukur tiang den mengi. Tang sulit pai mengi. Kita Assam wan piang. Bun sen kila kita. Ti kene kapan bitar ni kum kosen. Bat kum ju ya kipai nong sung jong kejong tasara bat kipai nong sung jong kesnong Malidor. Ke kabasnya rungo susu bahadian bagi ladapu ya ka jingujor FIR te hapo umkiang polis patrol post halor danu kejuk pada isu new I barat nakaliang bor pulit bat kunju nakaliang jongga nak forest nilai hiar caketeka jaga dan persengnya jadi harasan ba Khlong mau biain nakan bawa barang apa ko sampai jelas ni penbang pandai kelek ban persengnya hadin bagi kelek pai kita harasan wan biang banlek kita kam biain karena dari kajing le bor dan kajing le don bor jong Assam dan Khlong mau biain kunju dan ba kuntur cepo urusan jong jelas ni di snokman abang ya ban kenduk mentang sini bat Deputy Commissioner nak kalian jungu ulah pun ya SP juga district jongi ban nak kalian jungi kasang ro ni doang hakmat jong disi banbu sipor dekat polis outpost sampai jingking Malidor hakide ki arnai lagnai sabanwan ayam liur kemar mitip
barada kamdan polis sarkar kambu polis sampai hawa Malidor ini kekerasan kini Bteng yang Jingkhlong mau sebuah urusan jongi bat kajing ke butpok jong asam tolong banyor pan kentur sebuah urusan kamtrai kita jong kejelah jongi dia disnokmen nama polisi ulah singkya dan bawa pun ya OST pan kawasan bantu ya ta polis outpost masih orang TH Jingkhlong Malidor kenang dan pit ngor ban backrat don ada kini kekerasan kita Bteng yang Jingkhlong ya mau suka ban mau ni dia harga jingire gaji doa gajongi na kene office jong deputy commissioner ya ka independent inquiry halor ka jingkala rongjung jong ka walka kepada cia lalu usnam ajarnyo ni kenal ban lebu ya ka jingdoa ya ka jintokit balai dut harga arboy trik Desember ajar tau te bang kli naga mau udisi ulong ba hadu minta 4 sen yo ya ka report naga state pollution control board te ini pau ya jenis nyau dia ba mentara laisi latam ya ka jingbu por jingi umarnya ekor lagi yo ba buat apa sih te kumurong mentah kalau tam lai sausi te udisi uditu ba kajing repat kenaga kajing dia kajing kala rongblu ko alpha te tempat yo ya report na te ka pollution board te kumbang la rai kumbagasan kala sini rai hakini si baladap bala kasokar kamsyam mak le ya kenaga jinjia batka kajing kala rongblu batka jingyap tidak ka naru to sistem arjar neu na kalian juga persen kumbang la kular nya banyak baik ban ujo secara nasional dari tribunal NGT.